paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, ikatuman ti ugalim ano mabartek ka, kat ipalastog mo ti kinakapitan mo. Palastog na, kitnupod numit kapitanak. Rumbeng ka di nga ipalastog mo ti kinakapitan mo. Bay, aman na kita umapal amang dildilaw kanyak. No kastamlaeng, makasara ka iti mang paramanken ka. Heh, padasin data makita dati kinakapitan ka. Adday ta ka manan Enteng. Adda ka pa lang dito balay ngam irogrogim manan ti agpalastog. Ti maday, kitno agpalastogak asaan asyak ti kapitan. Ngam siyak met ti kapitan. Oh. Iso anapanakkel ka. Kasta ka de. Asinaw ti kinasaritam dita cellphone mo. Yaman kabagyak dita kabangibang a barangay. Agaw awes. Aya, ay sayang no saan kumaga po kadagiti dingwan, umayang kumamag. Inom ti adu ijay. Ay, da kayo ki di alalaki. Apay, naganas ka dila unay day tanga inaw. Uy da, kinsan lang mga inom ti marami di jay. Agi istorya kami mo da. Agrinabak, kanda dumabay. Imbagkat kada kami ababay, tanog mamaritis kamay, sana masapul ti arak apagsasangwan. Inawis mo sama ni kabadong akabagyam ije kabildatan. Wen bakit? Nabayagas ang kami nagkit-kita iti dayja kabagyak. Saan ka day aday jay tay kabagyam nga ada kadwana ano mabartek ka sumanaw? Wine, ngem pasensya blatan takas jay lang man no mabartek dayja taaw. Nga maglablabas mo nga minumaminsan. Kaslang karkarit no kas jay mabartek. Sa nabalay tasan mga agdangran. Ngem no sa bali a tao ti ikas jay na. Ay jak amo ano di da patulan. No man nagpasensya, di da patulan bakit? Ay nasaya at numanakam amin na kainuman na. Kasano nga no saan? Masapul nga agtamad kayo amin kanyak. Tasyak ti kapitan di tao. Hasta ka di kapitan. Kamamo ka kapitan kagayam. Tapno di mo malipatan na siyak ti kapitan. Ikang ka iti pakalaglagi pa. Apay nga, kinistungan na kapitan. Tapno, adagarod pakalaglagi pa. Kaya't mo ta na yun na. Saan kapitan? Amo kasi kati kapitan dito'y. Ngem, dito'y lang kabildatan. Kaya't mo asawan. Mabalin na yung kapitan na kwa iti sa balya barangay. Kaya't mo ta paramanan ka iti di mo naramramanan. Saanan, kapitan? Pare, apa nga itakinistungan mo ito niya lalaki? Kurang pa dayjay Apay, di na mo kapitanak. Saan mga umay dito'y dayay? Iso asaan na mo Iso nga raw. Nagpaamu akong pare. Siyak ti kaptin. Wen saan mo kumama kinistungan pare? Don't worry. Sinsinan mo ti kita na ataw. Nagalaspay ti panagkatkatawan na. Mala, tayo tulod ka, nadya balayaw. Nabartag kan, pare. Di na kwa itulod ta, gagatil timak. Kaya't ko nga dapay kistungak ataaw. Ay, saan pare? Ang mga nood na mapaguram. Kaya't balsenda ka. Balsen nga. Siyak ti kapitan, balsenda. Anya jay nadamag ko ngay naramid mo, sika? Inteng? Nyaman ang tinadamag mo ako na. Kat no adda ka no sa nga ili, ti kabaranggayan tayo kat kinistungam. Inyam amok lang tibagik akas kapitan ta, di naktumot abam mo. Ngamadiday ta nga aramid mo. Saan ka kumaunay anapan nakal? Saan anapan nakal? Ada nga ron ipanakal ko. No awan ata iso. Apay ananga tulaunay ti panagkitam di tabagem.
Na, Kasano, no di adal jay kinistungam? di adal ketikas jayan. Nagalas ti panagkatkatawa na. At na mag-ampaligat ti basketball, ito'y kabildatan, paray. Ay, uwan. Gaputawan ni Kwarog. Ada ka kumaakadwak dito. Takitaan ta dagiti agliliga. Ay, wala paray. Umayak taw. Kaya't kumitag buya kay. Ay, masapol. Nga nawaan ta dagiti agtutubo anak kurang ti disiplina na. No, da makita da nga opisyalis. Mabain damot siguraw nga garamit iti saan nga umnaw, paray. Iso ang masapol nga amuda no asino ti kapitan ti kabildatan. Ay, amudan, paray. Saan na masapol ang kanayon mo nga ulit-ulitan kadakwada. Na. Silensyaw! Siyak ni Kapitan Inting dito'y kabildatan. Amubay ka. Kaya't ko ano madamat ay ayam ke discipline only. Awan ti agugulo. Punkap, punkap. Nasayat. Tati aglabseng. Ipakitak ti kinakapitan ko. Kasano nga ipakitam ka? Sino da jay? Pwede mo amo ti ugali kas kapitan. Kaya't mo maramadan, Ay, bayamon paray. Di na mo ti magbaga na. Amok lang no asino da jay. Agbabawi iti panangsungbat na kanyak. Mangrugin tayo ayam paray. Agbuya talangay. Bayamon ida. Agyaman. Tajak nakita no asino da jay. Makaraman kumakay. Paray, hindi man dita kabangiba nga barangay. Apay aya. Siguradaw, ti inom ijay, paray. Hagran nagtayo iti inaw. Adaman nga rod libre nga inaw. Iso nga ron nga awisin ka. Tapno mairanod kamay, iti libre nga inaw, paray. Kaano ta mapan? Ay katindong bigatin na, paray. Hagsagana ka, tagkuyog ta mapan. Ay dagasin nak Arigla daw, paray. Sakbay ti pangal daw, dagasin ka. Ay, sigurado man ang t-shirt. Numapan kayo kanipari badong ijay kabangibang a barangay. Saan mo nga igaraw tinagmadi nga ugalim, Ano nga madi nga ugalik ngay? Ti kinangato ti panagkit-kitam iti bagay. Ipalastog mo, kapitan ka. Di daki din amo tagbayin kanyak kat kapitanak. Kayat mo asawen, agpalastog kalata ijay papananyaw. Ipasindayag mo ti kinakapitan mo. Wan. Ibagak ti pudno asyak ti kapitan. Ay na, day taman nga tanti dagdagulitam ijay. Asikakat kapitan. No kasapulan, I will do it. Da. No amuda kapitanak. Di sigurado nga i-respect dak. Hay, I warn you, Inteng. Ay. Agbabawi kan taw no aglablabas ka. Maray, nadamag mo ka diti inaramid ni kapitan. Anya ka diti inaramid na, Maray? Linayatan kan pinagsasawan na dagiti agtutubaw. Ay, unay lakit din ni Inteng. Ay, sigurado nga ano ti masuron kan kwa nagapo iti kasta nga inaramid na. Una, kunog daydayamudum da apimanaw. Ay, kanayon ko matabagbagaan. Ang pagkakabawan nansan. Ay, intukat no makabirok iti ababa ti kordon na. Ay, jak amon, Maray. Ay, day tatisang kaibagakan kwa na. Ang amdinak mo't dangdanggan marituyang. Anya ka di man ti inaramid mo, Inteng. Pinagsasawam ka no dagiti agtutubo ijay pagbasketbolan. Kasano kat nagayayam dalat ta adi da pa impakada kanyak kapitan. Ay, nalabos ka mo't, Inteng. For public use, dayjay. Saan mo mat ako kwa? Ura ata siyak ti kapitan. Rumbang nga ipakada da amin kanyak. Pasat ka din ti panagkabaw mo dayta, Inteng. Saan ka mat asigod akasta? Di ka di mabain? Kanya kumat pagbain na. Siyak ti kapitan. Isuda kidi ti rumbang nga agbain kanyak ta kapitanak. Ay, nangato kalaunay, tapno tangaden da ka. Basta siyak tituray, dito'y kabildata. At datan, dito'y balay ti kabagyak, paray. Intun madamdama, isagana dan, ti inumun tayaw.
Ay, mayat mo't gayam ti balay ti kabagyam. Ada pa'y nagdakkel balay iti asidag. Aking balay iti dayta. Nagdakkel paray. Nagdakkel balay ngagpaiso paray. Bak nang laki day, ti makin balay. Daytan tinakitak akadakkelan balay dito'y away. Uray di kabildatan ket awan ti kasta kadakkel. Kuna di nagdamagak itay. Aritirado kano a kernel. Ti akin balay dita. Ay, isumit lang retired Colonel gayam. Ada merimor a lalaki iti dakkel a balay paray. Ay, amangan mo katulong da. Tika di lalaki arimor iti dakkel a balay ket katulong ti Colonel Dayjay. Kapsat. Ay, saan, Kapitan? Dayjay, ti retired Colonel. Dayta ti retired Colonel kunam. Pudno aya? Puno, Kapitan. Apay, naklaat ka. Timot kinistongak dayta iti kabildatan. Baknang ken retired Colonel gayam. Kapitan, anyat mapaspasama keng kangay. Umay ka dito'y dayta lalaki. Wen ata imbitado nga raw. Isu pa tigimatang iti isyat tayaw. Intan pare badong. Agawitan. Nay. Apay ngay paray. Ako. Di tapay nakisango ngay minom. Ay no di ka pa agawin. Umuna ako. Nay. Apay ngay paray. Saan ka pa apumanaw Ako umuna akta da nalipatak. Unay ka mutin pare. Italaan ngay may taditaw. Apay nga agawit ka ngay. Pasensya pare. No kayat mo ka agbate ka na. No kayat nun. Bukas ta talaga ka di nga umunakan. Wen. Sumurot kan ton. Apay nagdardaras ni Kapitan Apimanaw. Pukawak manday di Kapitan. Ay, bayamon sir. Da kanon nalipatan na iya balay da. Kapitan! Agsubli ka! Ay, awan lata. Di nakingkas kaso. Ay, takrut mo't gayam day di Kapitan no saan anabarta. Badong, kunak man no malalaki day di Kapitan. Ay, pasensyaan yun sir. Nasing po da jay no saan nakainom. Naglastog edada kami di kabildatan. May samot gaya matakrot. Mabayag nga tadainting ken badong mo itinapananda, Mare. Dayta ti jak mo, Maray. Amangan no inton mabartag da. Kasladan tumanen na padanuman atukak. Ay, madanaganak. Taamangan no igaraw ni inting ti ugali na no mabartag. Kunam no asino akamaingelan ken kalaingan. Saan mo't siguro no iji sa bali a lugar, Maray? Ay, nasaya at no kasta, Maray. Ay, nung amin maminsan kat aglablabas. Saan mo't asigo da kas jay, Maray? Ay, win nga road. No anya nga ta at tinaknakan na. Sapay awan mo't ni Kwarog amang kadwakan kuana no adda papanan na. Apay atim Maray Apimanaw ni Kapitan ni Jay kabildatan. Ay, kunam lano asino mat day di akalaingan, idinapan kami di kabildatan. Kinistungan nakit din. Anya, kinistungan na kayaw, sir? Day tatipod no. Kunam lan kalaingan. Ipanakal na ti kinakapitan na. Nangat nga to kayo pailaang iso, sir? Ay, hindi nakita na karimore di balay ko. Tidaras na nanagawid. Kasla nakakita iti al-alya a bulding. At dadagiti agin lalastaw ngab saan nga umno ti ipalpalastog da, sir. Nang runa day jay a kapitan. Kinamat ko kumaita ita pinaramanak met. Agam tinapulaklatan. Inteng, kunak man no ada na panyo dinarayan ka ni Pari Badong, apay ngay anagawid ka adagos adi mo kadwa. Nabati ta pinanawak. Na, apay apinanawam. Adda ka di saan nyo anagkinaawatan, iso apinanawam. Ada kinistungak alalaki nga imay ididitoy. Hindi napan kami ijay ket namuak abak ng ken retirado Colonel. Anya, retired Colonel.
Makitam itat ibagbagakan ka, inteng. Ay, kwa. Nanga tulaunay ti pagkitkitaam di tabagem. Angem, nangat nga tupay gayam ti kinistungam ako nam. Uwan nga ron. Gapo itibain ka. Imbaga ka ni pare bado nga agawit kami. Ngem kayat napay mati makisat. Iso pinanawa ko na. Kat, aramidam ka di pa'y tinagmaday nga aramid mo. Saan nindungaw? Mga no makasara kak iti awanan disiplina ket pagaramidan nak iti dakas. Nasaya at met no nagnakam kan, gapo iti napasamak. Ni Kapitan Enteng. Maray, lakwan nakman iti kape ken tinapay. Agpili ka no anya asupot dita tigatangem. Daytoy basit maray. Umayak tumanen gumatang. Na, basit laang matigatangem at tinapay. Umanay ka di dayta nga ikapiyo kan ni kabadaw. Pimanaw manen ni badung ko maray. Napanan namanon. Jak manamaw. Basta kunanamit nga da kano papanan na. Kanayon samot nga adda papanan na maray. Jak man amo maray. No kaano nga agsardeng iti kasusorsor na. Naisarong ka manin dito'y kabildatan, buyay. Dakas ka di, manong. Sana dakas ano at da maitulong mo kanyak. Angam no awan maitulong mau. Awan serbiti yu umay mo ditaoy. Ibagam ano niya ti aramidak tapno makatulong ak, manong. Agpanunutak no niya ti ipaaramid ko kan ka. Urayak ano niya ti ipaaramid mo, manong. Papanam ngay nga ro dita. Apay deta igam mo akahawon. Nakagsilo iti banyas, wano abuyo, manong. Apay ngay akahawon. Ikabil ko nga minti apan dito'y uneg, manong. At damat silo iti ruangan na. Nuumunag ti banyas, masilwan. Irikap kumatayin, tapno di nakagatain. Ha? Mabalin mat nga uray awan kahon na kat masilwan. Kumagat ano awan kahon na, manong. Buyet, anya ka di day takahon, kan apay anak kakwintas ka iti palsiet. Mapanak iti bantay apong, inakagsilo iti banyas, wano abuyo. Ay, ang mga numayaw awan ka iti bantay. Saan apong? Tandaan nak ti pagnaak, tapno isumat lang ti pagnaak nga gawid. Ay, ubing ka pa'y laeng, ngam ado ti panglakagan nga amaw. Insuro ni tatang ko, sakbayapin mo sa yapong. Kas kalad na taengan nga gunggunay. Adu pa'y ti atiwam akaedad mo. Inako na pong, tapno adda maalak, kat masapak nga gawid. Agan-anad ka, barok. Kunan yan tiba nang akasla na taengan ka nung agunggunay ni buyay. Ay, suro teksa. Tay nakbut-but nga ni di bantay day di nga ubeng. Kita man, no saan nga agbutang, kat agtartaray nga gaway. Alakti kan lugong kao, tas suro tagi tinalimaid. Kita man tilaing day ta nga ubeng. Di naklakit di madlaw. Tapag badok day to'y jacket adi na pa'y nakitkita. Agmaskara ka nagkalugo nga. Napanan ni Buyay. Nakitak itaya nagturong dito'y balay. Imbaga na amapan kano ijay bantay. Tamapan kano agsilo iti banyas wenno abuyaw. Nagagat na diyang ubing. Abak na pa'y ni Kwarog. Day tangarod ti kunak. Ubing pa'y laeng ngam ado ti ammo na trabaho wenno panglakagan. Imalakanyak nga apong na Anya kumangay titinawid na ken ka. Di munto pa'y ammo ti agsilo iti banyas akas ken kuana. Una to, saan ko amasango? Saan mo amasango? Wenno, saan mo nga ammo? Kas kumaita. Rumbeng ada ka ije barangay hall. Anggem ada ka pa'y laditoy. Di ka pa'y nakadigos. Inak malangan.
Mapan ka, adi ka pa'y nagdigaws? Bay amon ta digos-digos. Manaktak. Kunok man no ada ni kwarog dito kagawan. Awan mo't ditoy, apay ka day. Padalawsak ko mati kalsada kan aglawlaw ti barangay hul kadakwadak. Saan pa'y asimmang pag? Ay, napanan nga ti luko akwaraw. Itay pa'y ngawan ije balay. Saan nga taan nagawid iji balay na? Kapay amapan ije balay na nalpas anangan ije balay. Ang mga nuada na pan na inaramid, kapitan. May pakat konti silok. Mapanak pa aglingid dita kayo. Umuli ak, tanapos kulti bulong dayta kayo. Umato akpay. Aging ga itis nga napos kulti bulong na. Oops. Tugawak itidak kalasa nga. Dito'y pwistok. Makitak no adda mapanabanyas. Wenno abuyo iti silok. Inton madamdama. Inak agpalsit iti dadak labilip. Ado ti imbulsak abato. Abala ti palsit ko. Nagparta ka na si mga day di nga ubeng. Ay, surutak ti disdas tinagnaan na. Tapno madanong kaw. Ang sanak ngagpadlaw. But ngak man. Kita man no sa dino ti pagpatinggan ti tured mo nga ubeng. Sigurado nga agbutang ka. Kat agawid ka nga awan na alam abanyas wano abuyaw. Nagsubli ka mo't inteng. Umay ka kadimot laag digaws. Saan ka di nga imay ni kwaraw? Itay pa'y mat apimanaw. Amangan no adda ije balay na. Awan ijay. Ah, Napanak ijay. Ngam nakakanda dumay. napan siguro nagpasada ah. Kino ada di tricycle na ijay ayan ni kagawad ko nang. Ijay pa'y kanong nga imparada na manipod idirabi. Na, apay nga min ayan ni Kwarog. Ada nga ron ipaaramid ko kadagiti kakadwa na atanod. Ang awan da amin. Nagtutulag dan samot. Aha, day giant impakat na asilaw. Ayan nga tanibuya. Di naklakit di mabigbig day jay no makita na. Tanakamaskaraak. Aglingadak dito'y punti kayaw. No adda masilwan iti silo na. Alaag kat umunak nga agaway. Napanan nga taday jay nga ubay. Mas daw to into nagsublay. Tanaalak taon ti mapalabugan na. Ha? Sino nga tati nagtugaw iti punti kayo? Nakamaskaramit. Ay, si putak no niya ti aramidin na. Saan mo't siguro aribildi dayta? Tawan mo't armas na. Ha? Adda nagdakalaban niya sa napan iti palabog ko. Umunag kumatap na masilwan. Dayjay, nasilwanan. Ha? Nagtakdar ti tao. Kat napanan iti ayan ti palabog ko. Ha? Alaanan samot ti napalabugak. Ay, sana mabalinda ito'y. Palsiitan ka no, asino ka? Upwa ka na panyas. Irikap kon daytoy akahawon. Taagawid akahawon. Opa. Ha? Anya dayjay? Andan samot ng lapigos iti lapayag ka. Ay, ngawan mo't makita ka tao di tao. Ha? Ay, adamanan. Ay, adalal yan di tao. Ay, tumaraya kaon. Taray kwaraw. Daras. Nagadutilanot di tao. Kusla ni Manong Kwarog dayjay ah. Busis namat dayjay. Ay, darasak ti bumaba dito umnulyak. Surutek dayjay atao. No sanak ngagbidot. Ni Manong Kwarog dayjay. Natulid. Tada na dalapos na alanot. Manong Kwarog!
Anya ti aramidem di tarangkis. Adda ka dita. Ay, tulungan nak. Adang samot ang lalya. Anya ngalalya. Kasano ka pa'y ama ka nga to. Kat nagngato day ta nakatinagam. Nasita anak nga raod. Ay, nagsakit ti imak. Aguray ka. Tamangalak itilanot apagkaptam. Tapno makasangat ka. Di ka makakapot ka dagita alanot nga adda dita. Tadda siit da. Nagsakitan ti imak. Kas namag tilapayag ka. Linapigos ti sana makit-kita. Ay, agdardara pa'y kaya mau. Sigurado lakit di alumtag day tao. Oh, at to yung tilanot manong. Kumpet kan. Tayguyod ka tapno makauli ka. Nagsakit na gitin nasitan. Anay ikaw. Apay ngamin anak ka maskara ka manong. Di ka ngamin nabigbig. No di ka pa'y nagpukaw. Jak amo asi kagayam dayta. Daras ma. Pumanaw tan di tawi. At dalalya di tawi. Alalya nga. Inak pa'y alaan ti kahon. At dakarga na abanyas. Imbag ta na irikap ana imbag ti ruangan na. Iso asan ang makarwar. At dangarot ang lalya di tawi. Ang mga nutang randa ka. Anya katal alyan ay bagbagamet. Palsi itak day tangal alya ah. Nang runa no agtatakaw itinasilwan. Ha? Anya day tanga itsuram ko araw. Dara-dara ka. Kan na limtag pa'y dagiti lapayag mau. At dalalya ng lapigos kanya kiji bantay na natuyang. Ha? Oho, adayamot al-alyang aglapigaws. At dako naktumait. Mamati kayo kadi kanya. Imposible moten ko araw. Di mo man ialis ti alipuspos ka. Ay, padasa mati mapanidya bantay. Tapno lapigusan da kami ti alalya. Ah, Intan manong. Inta agasan dagiti sugat mo. Ay, inta nga rudahin, buyay. Apa yan? Anya tinapasamak mo ko arog. Ito nang lapigos kanya nga alalyante. Anya, nagkunakan ka nga adda aglapigos nga alalya. Adda ayamot kasta. Agpada kayo laki ni nanatuyang asan na mamati kanyak. Ay, iti daytoy akabakit kon. Awan pa'y nadamag ko adinang ranti alalya iti pisikal. Ipagarup mo lang dayta. Anya yati aramidak tapno patsinda kantay. Linapigos da nga ti alalya. Makita yung mataw. Limtag tilapayag ko aw. Ay, kat dagiti sugsugat iti rupa kantakyag mo. Apay dagita. Idi nagtarayak ta nagbutengak. Nakadala pusak iti lanaut. Iso ang natulidak iti bakras. Nagadutisit iti nakatulidak. Iso ang kastahoy. Ay, awan lakat di kar aramiden. Imbag no saan nga ag-infection dayta. Ay, mapangkalaangan iti doktor. Ay, dayta launay lapayag mo. Saan agapuanan ti lapigos laeng dayta? Simangpat ka nun ni Kwaro, apay nga awan mo dito'y balay. Imbaon ko amapan agpa doktor. Nakaro tinapasamak iti lapayag na. Yay. Ay, puros gas-gas ti takyag na kan rupa na. Ang mga no ag-infection. Apay, naggapuan na aya. Ay, saan kon adinamag? Ang kadwa na mo't ni Buyet asim mangpay. Ha? Ay, ayan ni Buyet, isut ti damagan. Ang mga no parpartyan na tinaala na abanyas. Anya? Ada na ala na abanyas? Ay, nagdakkel ti insangpet na abanyas. Ay, tipakas daawak. Apay, anagkuyog daken ni Kwarog asim mangpay. Ay na. Nagdakkel ti banyas ana-ala, Buyet. Una pong. Ay, Ngam kabutang niyan ti banang. aya? Parchim nga rod. Ang apay analiday ka. Rumbang anaragsak ka ta, nagdakkel day ta na alam abanyas. Nalidayak ka po'y tinapasamak ini manong Kwaro gapong. Awan basol mo itinapasamakan ko ana. Inton malpas mo ang mapartay.
Ipalutom day ta ka ni apong mo abanang Amok matiag luto, apong. Ay, mayat ano kasta? Ado ti paglaingam. Adday pudnok kada kayo, apong. Anya ka di dayta. Itay pailaan na liday ka. Manipod si mangpet kayo ka ni manong mo akwarog. Idi nga minimpakat ko ti palabog. Imulyak iti kayo. Takitahak no adda maalak. Idi kuan. Adda si maruno a tao. Nakamaskara. Jak na bigbig. Kate, anya tinapasamak. Idi addan na palabugak. Innaladay di a tao. Iso a pinalsitak ti lapayag na. Idi kuan. Nagtaray. Idi kuan. Nasilwan iti lanot kat natulid. Ni ka di manong mo akwarog tidakdakamatem? Idi nagikis. Nudlaw ko ni manong kwarog. Iso anapanak iti ayan na. Natulid iti kasisiitan. Imbag ta sa ano niya na nga to tinakatnagan na. No kasta. Sika tinang palsiit ka ni manong mo. Apay ngay ako na nangalalya. Jak ngamin nakita. Tadak iti tuktok ti kayo. Anapuskol ti bulong na apong. Ay, Saan ka nga rod ang makonsensya? Tawan mo't basol mo. Di mo mo't ngamin nabigbig ani manong mo kwarog gayam dayjay. Ti pakas dawa kapong. Apay ngamin anak ka maskara. Ay, imbagta si mangpet kan kwarog. Apay, anyat naknakan mo ta, nagmaskara ka anapan iji bantay. Kung nakabutbut ngak ni buyay, ngamli na pigos nak ti alalya. No saan ka nakamaskara? Nabigbig na ka ni buyet kat di nakakumapinalsiitan. Anya? Pinalsiitan nak ni buyay? Ayan day ta buyay. Up! Di ka aramid iti maikontra ka ni buyet, tawan basol na. No nabigbig na ka, di nakapinalsiitan. Hindi nagikis ka, sana nabigbig asi ka. Iso nga, imay nakatinulungan. No di nakatinulungan, nakauli ka nga ta, ije bakras. Ayunan niya. Di ka ngamin agpampanunot iti made para iti sa balay. Ta mga no si kantumunlat ti agsagrap. Huwag ngagpaisaw. Kung nakabutbut nga, kiso ang nagmaskaraak. Kita mantikasta nga aramid mo. Ulitom to ka di pay. Sana nantay. Ang mga nuag sublin tumanan kanyak ti panggap kaw. Delikado akto manay. Ni Kapitan Enteng. Addan sakit pakaragsakam, tamayat tiisam mo asimbungan. Pakaragsakak man ti kunada akaawan kanon ni Kwarag. Apay kumapakaragsakam ti kaawan jay tao. No awan ni Kwarag, siguradaw nga puntaran nak ni pare Intay nga kastanod. Maaramid mo nga tadag iti maaramidan ni Kwaraw. Ay katwa na, nalaingag madanumiskarti kay. No, iti kalukuan, mamati Ngam no iti pagsayatan, jaklamaun. Hayagtal na ka man tuyang. Sikat ikang runaan ang may ranod, nukwa. Anya ti kayat mo asawag. Nay, ada ka di ibagang pare? Awisin ka kumaydya balay, intun malam pare. Apay, anyat iyawis mo. Parte nga min may sa apato at haraking ko kay. Mangala kamutayin, iti inumunta. Ay, sus. Mayat no agparte ka iti pataw. Kayat ko ti pato. Iso nga rin nga iparatyan ka. Tamo ka magustuhan ti pato pare. Aguri ka. Apay nga agparte ka saan mo akasangay ita? Nabayang nga may na dita na ginawm. Kailiw ka, jay sigod nga aramidin tapay ite. Sige pan garod pare. Mga laak iti na imas nga inumunta. Jay ada maris na saan analik now. Ay na, day taman pare. Sigurado anangina, day nga ara. Apay at niniliw mo day tapataw. Marchag, tapulutanon mi ka ni pare Intay. Ay sinalbag ka.
Di mo pa'y impakada kanyak, tiniliw mulatan. Painom nga rod ni pare inteng. Tapno alain na katanaw. Nadagayam kayat mo. Iso nga ikagumaam nga ipartyan pa'y iti pataw. Di ka kadiagbalin na kontrabida. Sikat ikang runahan na may ranod kunak manay. Anya kumangay ti pakairanudak no may saka na tanaw. Apay, naskin ka di pa abilangag. Makitam to Ay saus, di ka maawatan si kabadong. Anya ayaday takunam apakairanudak. Ay, kastan sa tisaan ang makauawat na tao. Makitam to ka day. Masadutak ang mga ibaga. Yung kakagumatangay, nitiri-iri ka daw. Asino ka? Ayan ni Marikwanang. Ada na panan na, nana. Ada ka di bagayaw? Apay anak kalukat ti Tersina na, no adda na panan na. Iso nga rod nga daak dito, itasyak pa'y kanuti agbantay, nana. Kasta ka day. Kapin anong ngay ni Marikwanang. Adda mo gayam balasang akabagyan na. Antik, nana. Ala, mangirwar ka nga rod iti papel kan bulpain. Papel ken ballpen, tigatangan yun, nana. Saan? Ilistam amin nga ibagakken ka. Ilista? Ay, aglako ak dito'y, nana. Sa anak ka sekretarya. Ilistam ti utanga. Imbilin ni Antikwanang asa anak kanu nga agpautang, nana. Anya ngay, ayan na ngay tayo inala marikadaw. Di mo't kayat ti agpautang jay kaanakan ni Marikwanang. Nay, itaman pa nga da pinagbantay ni Marikwanang. Isu nga road, no sa dino kat tinapanan na. Saan nga taan na panakiday? Makidate ayamot ti baa. Apay, saan na mabalay? At danto pa'y makidit abalaw. Isuki din abalasang kit maday. Ay, wunan niya. Maasawaan nga tamot ti kumaray. No kaskasanaw, agbalinak mag nga abay. Ay, at tala ka man. Agabay ka mo't bakitan. Saan abagay? Mayat ti agsabaw iti pinikpikan apataw. Mayat nga ipartner iti arak ko naman. Gumatangak tumanen iti arak. Tagpartikan tumanen iti pato. Katariglado aparay. Nang runa, no agpartner ta. Iti barangay hall. Partner ko na. Anong gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, pare, kunin mo akong isa sa mga tanod mo. At kanumay na panan ni Kuwaro kay. Ewan, kasapulan ko ang magronda sa maitim na gabi. Ay, salamat, pare. Kahit makironda ka din ton rabiin, pare. Wala. Mayroon kanumay ang mga dayong umay dito na nag-aala ng kumpormidita. Hanya kay dagita kumporme pare. Mula. Kaskada dingon. Kaskada manok. Kaskada pato. Kasta ka day. Imbaga, tawan pa'y mo na pukaw ading win may, pare. Sumit ngeten ngam nakakalugong ka mo ba daw? May isa na tanod to'y numo for your information, tiyan. Tanawd? Limpyo nga tanawd. Wano, tay kunada at tangad at tanawd. Anya tangad ako na may. Nalalaing akpaya, ngam ni Kuwaraw. Amok analalaing ka ngam ni Kuwaraw, ngam ite kalukwan. Anya kalukwan? Di pa'y makaasawa. Kitlalakayanan ngam nuwang. Asawa ayamot ti pakakitaan iti kinalaing. Iti aramida. Anya kumangay, tinaramidan na, tadya Kuwaraw. No masirib ka, makitam, saan ang masapul nga ibinsa-binsa. Ay, nakmalangay. Sumanao ka manay, nababakitan. Anya jay kunam, inteng. May ni pari badong anak kirunda. Inalak, tawan ni Kwarog akadwa na nga agrunda. Ta manipod awan ni Kwarog.
Ada kanu agpukaw mula kas kadadingwen. Itatabadong ka di akalbo, apong. Kat, jikas la nakigtot ti mulagat na. Ay unay kamutin. Unay day ta panangiladawan mo. Kani pare ba daw? Nakitak ngamin da di alakay, nagtiliw iti pato ijiwaig. Ha? Kano adayo mo ti balay da ijiwaig? Kasano nakapanti pato na ijay? Win nga rod. Idi nakita kat adakit din ang nakigtot. Ay, ang mga no nakigtot iti kinabukang mau. Sa anak mo tabukang? Natairak tupay ko na ninang ko. Ay, amumat ni inang mo. Baliktad, ti pa nagkit-kita na. Oh, apay pamulagat ka nakakita kanya? Agtatakaw ka kadi. San mo't asikan ni nanakwanang? Ala ka. Ada ka ti nagtitirsina ni nanakwanang. Siyak ti binilin ng agla ko dito'y tersena na, tada na panan na. Ay, ganun. Kunak nagtatakaw ka, tainak ibaga ka ni apong kong inting. Anya? Ada ka di mat apo ko ni Kapitan Akasken ka? Baka ibaga mabukangak. Awan ti imbagak. Si kamat tinang ibaga. Ay, gumatangak man itibawang kan sibuyas, manang. Ha? Anya ka di tibawangan kan sibuyasam? Jay si daan mi Ikan na ko na tamapana ko. Anya ka di day tain sangpet mo anabungawn. Taraw, imbag lang nga itorta mititlaw. Makasidsidaa kay iti torta taraw. Nangalaam. Ay kitigipon na. Awan mo't mulam ataraw. Kamuti mo't timulat ha. Nagrundaak nga raw. Kitangdan ko na ituyin nagrunda. Asinaw tinangtangdan ken ka iti taraw. Nagadu ka sa ludsod mo na ya. Agrunda ka, ngam si kamot ti agtakaw iti mula ti akin mula. Di ka di sumana umanay. Di ka kagyaman, tadensang pagkuamasida. Saan ko apakaragsakan ti agsida, no tinakaw? Nay, Barok, apay day ta flashlight. Papanam? Inakagsilaw, apong. Ada ngamin mangmangag ko nga uni tito kak igiwaig. Ay, si kakit dimot nga ubeng. Ay maturog kakit day amasapa. Tapno daras ka dumakal. Ay, maturo kak inton sa mga putak, apong. Sa anak mo't ngagbayag. Ay kita taamangan no adda masalaw mo nga ulag di tadalan mo. Iso ang nagbutasak, tamno didak makagat. Ay, saan ka unay nga agbayag ijay, wan? Wan, apong. No makaalak iti tukak, agawid akon. Adag silsilaw iti kanantangan ni Manong Kwarog. Kat noon ni Manong Kwarog. Ibijok man. Masidaga basit. San nabalit sirlag. Di nakmadlaw taglingudak kadagiti nagkalatkat nga sitaw. Aday ta. Nadnadlaw ti rupa ni tatabadong akalbo. Di naknadlaw anang ibidyo. Tama kumikom agpurpuros iti sitaw. Apong, nakaturog kayon? Ay kwa, agbuy-buyak iti tibay. Apay, tadi ka naturog karabiain. Iso adi ka di makil takastam. Saan pa'y aday ta TV ti buyaan nyo? Ada may mayat abuyaan nyo iti cellphone ko. Anya kumaday ta may mayat ako nam. Ay, pelikula ti buy-buyak. May mayat ti binijok Buyaan nyo. Sige. Nanta cellphone mo ta buyaan. Mala, buyaan nyo. Ato manain, tinapuros ko asitaw. Libre manain, tidengdengen may kinituyang ka. Hina, nagmayatay, tagrunda. Madamdama, agawid akaw. Adamanan sitaw at ang dan ko ang nagrunda. Uray ka na yung tirondan no kastawi. Di dalaki di maduktala na siyak tagal-ala karagiti mapukpukaw ang natay kinting way. Inteng,
Anya day takit kitam iti cellphone ni Buyet. Kasla nasdaaw ka pa'y. Si ka man timang kita, no husto ti panagkitak. Ijimot arubayan ni Kwarog data. Saan aya? Ay, nan, kita akman. Agtugaw ka iti abay ko. Kita ang taadwa. Anya nga min day taaya. Ulit-ulit ang matakitaan. Di ka man dumanamag. Kita amkit din. Sige man laangan. Data. Ha? Ni pari badong. Agtaktakaw iti sitaw ni Kwarog. Ay, salbag na dya apari ba dong? Ay, Kuna na ang makirundang sa bali ma, iti ubraan na. ay, aksyonam day ta, inteng. Aksyonam! Umay kanto manan iti balay paray. At dagansaw, apulutanin ta. Naggatangam iti gansaw. Ay, kaya tay igid na paray. Mangala ka manan iti arak. Parcheck, jay gansaw. Una. Naimas ti ganso apulutan, takas labak ho. Namnamaag ti may mo, paray. Doon puri. Itapay lang kat gumatang akon iti arak na imas. Jay maibagay iti ganso apulutan. Ay na. Mapaayusan man iti karabukob ko iti naimas nga arak, paray. Una. Nagmayat apulutan. Ganso ko naman. Ammom kaday, anasabat ko itay ni Santang. Saan ko nga mo nasabat mo gayam? Apay ko man nasabat mo? Imbaga na kanyak nga awan sirbi dagiti agronronda. Taagpukaw kano ti dingwen na. Anyat na po kaw adingwen na, dunghaw. Napukaw kano ti kakaiso na agansuna. Nagpukaw kano akas laasok. Ganso. Kasano nagbalin nga asok ti ganso? Inteng? Naibagam kanyak nagpulutan kayo kani pari badong iti ganso. Awan samot ganso dah kani marituyang. Imbaga na ginatang na di ganso? Ay, mamati ak ati ganso ni Santang Dayjay. Pagkunamit? Immo na, nagtakaw ni pari badong iti sitaw ni Kwarog. Idikwan, nagpukaw ti ganso. Anya pa'y nga ta, ti sumarunaw. Anya di ko na yung aramidak apong? Saan mo nga ibagbagakan ni apong mo nga inteng? Ing kasurutan itinalimad ni apong mo, abadong. Ividyong manan, no adda kalukwan nga aramidan na. Inton rabi apong? Wen, Barok. Adda atap ko nga iso ti agtatakaw. Sige apong, sa anak manan nga agpadlaw. Sige, Barok. Iso ti silawam. Saan kan amapan agsilaw itito ka? Kita umbantiin video ni Buyet iti rabi Ni manan pari badong nagbit-bit iti manok. Ada manin pulutonan mo yan. Ay, saan ko nga ipalubos dahi ti amapaspasamak? Masapul ang maikatan akastanod ni pari badong. No adda pa'y agpukaw amula winudingwan. Isaw ti mapabasol. Unang kumparik man. Uray kumparem. Impakita kon kadagiti da dumaday ta avidyaw tapno amom. Kat ipabayad da kano, titinakaw na. Apa nga impakitam? Saan kuma? No ayo nampay ti kumparem, ibaga ti tao ang nagtulagan nyo dayta. Kayat mo kaday, akagura da ka dagiti tattao. Saan na? Kababain pa'y tinaramid mo, badong. Tinaktakaw mo gayam dagiti kunam aginatang mo. Ay, inikadakmoy tinakastanod to yan. Kasanaw, kat imbes ngagbantay ka, si kamot ti bantay sa lakay. Jaski ka, mangibabain. Ay, sinalbag da dyan nga ubeng. Hindi yun nakideng. Ubeng kunam, ngam nasaysaya at matiaramid na ngam si kalaklakayan. Ibaga ti tattao
Ano kanu adda mapukaw, sika ti matudok, taaramid mo kanaw. Anyangay, aramidom to pay. Ay, saan to yan? Kunak nawan nakakita, nga madamo gayam. Isuaman dya ka.